A usred te šume smjestila se ova prekrasna farma. Farma koju vodi čovjek koji će vas oduševiti u svim smjerovima. Njegov život, njegov rad, ali ponajprije njegov proizvod. Pa posjetimo Ambient Park. Pozdrav, Aleks! Pa di si, prijatelju? Jesi dobar? Evo, dobar sam, vidim dovesti me prijatelja. Pa di si, da. Si dobar, da. To je Medo. Medo. '87. sam otišao kao mladić sa 22 godine u Švicarsku. 87. I u Švicarskoj radiš, zarađuješ, mlad čovjek pohlepa za novcem, oni plaćaju svaku franku zarađenu. I onda a u stvari mi smo svi neka Božja vizija, znači ti imaš neku sudbinu, neki kod u sebi i kroz to cijelo vrijeme razmišljaš o domovini, o Hrvatskoj. 500 puta sam bio Zürich-Zagreb autom, 150 puta avionom. Ovo je osnovano, firmu sam osnovao 2002. godine i onda te to neko vodi kroz taj život, tu neku viziju. Ti jednostavno ujutro se probudiš i nekuda ideš, točno te neko vodi. To je jedna stvar. Druga stvar, taj patriotizam u Hrvatskoj, Hrvatska mala zemlja. Ja odrastao na poljoprivredi. U Švicarskoj poljoprivreda prva privredna grana, prva vodeća partija države. Tamo je, kad oni kažu burer, bankar mu se klanja, bauer kao seljak, bankar mu se klanja. I onda sam htio to sve prenijeti, između ostalog i taj balans energije, a ovamo u psihijatriji radio, pacijenti ti crpe tu energiju, onda svu tu energiju ovdje sam ispušni ventil su mi bile životinje, gradio ovo sve i tako. Evo, to su te neke stvari koje su me ponukale da ja krenem u cijeli ovaj projekt. Znači možemo u biti reći da neki način si se umorio možda malo i tog života vani, ne biti uopće doma i da ti istovremeno i taj posao koji ti radio stres, da su ti to bilo i motivacija u biti da kreneš, da se vratiš u Hrvatsku i da kreneš lagano u poljoprivredu, ajmo reći. To su bile motivacije, dapače, apsolutno, to je taj bio poriv koji te držao, koji te nosio. Recimo kad god idem iz Švicarske autom, nikad ne stanem samo natankati, a kad idem nazad spavam po 3 puta. Uvijek si tu imenom i prezmenom, znači Aleksandar Grgić, ja pripadam ovoj zemlji i to te vuče. Dok god si ti negdje drugdje neki broj, nije to rješenje. Tako, evo, postigao sam i to da su mi djeca tu, 3 djece, da smo došli ovdje, iako mi baš nismo česti primjer, ali evo, djecu sam integrirao u posao, Gabriel radi, to je robna marka, po njemu dao na taj proizvod. Ako sam dobro shvatio, to su sin i 2 kćeri, jel' tako? Imam sina Gabriela i 2 kćeri, Klaru i Lauru, one su 18 i oni su aktivne. Gabriel je 150% zaposlen u firmi, studira 5. godinu, završava ekonomiju i ja se nadam, evo stvarno, iako je to sve moj džir, moja zamisao, ali je uspjeh i cilj kad ti sin ostane i netko to naslijedi. Apsolutno, lijepo je bilo vidjeti Gabriela, iskreno, to očekivali smo nekako dijete po naljepnici, međutim Gabriel je sad već ozbiljan odrastao čovjek, ne? Očigledno mislim da se priprema lagano za preuzimanje cijelog pogona. Na veliko, evo ja pomalo lagano idem u mirovinu, iako sam tu da volontiram, da pomažem i narednih 10 godina da stvaram, ali bi rado da on to preuzme i da on to vodi odmah nakon fakulteta. A ovo što ste vidjeli dečka od 1,97 m i ove mišiće, to je sve zahvaljujući ovim prirodnim proteinima, probioticima iz kozjeg mlijeka. Da, vidio sam da se Gabriel aktivno bavi sportom i pretvorio se stvarno u jednog prekrasnog čovjeka. U svakom slučaju molim vas, cure, da se smirite oko toga, znači njegov broj nije baš lako dobiti i nije nam htio čak stati pred kameru, ali dobro, jednom prilikom ćemo ga već uloviti. Dakle, primijetio sam imanje je ogromno, potencijala ima fenomenalnog, znači vidio sam sve moguće životinje, valja domaće koje postoje u Hrvatskoj, gotovo sve. Mislim da će to biti jedna fenomenalna platforma onda znači za sve te edukativne tvoje ambicije koje planiraš tu provesti. Samo nekakva vizija, plan i to je već krenulo, kreće, kakav je plan? Apsolutno, evo znači osvojili smo tržište, mi smo definitivno, možemo se hvaliti da smo broj 1 po toj kozjoj priči u Hrvatskoj po kvaliteti
i sada ta silne životinje ovdje su taj magnet koji će privlačiti ljude, posjetitelje ovdje i u cilj nam je u budućnosti, iako imamo dosta upita i za izvoz, mi bi htjeli da ovakav dobar proizvod ipak ostane u Hrvatskoj na način da ti turisti dođu k nama i kušaju dobar proizvod i naravno nose ga sa sobom u te zemlje. Znači to je jedna od vizija da bi dolazili turisti, druga od vizija je da dolaze djeca, školska, predškolska, team building u tom kontekstu, a naravno i tu 15-ak soba koje ćemo imati, koje će biti na selu, ali da su to luksuzne sobe po 30-40 kvadrata i da ti gosti naši mogu sami sebi ujutro ubrati jaje, naći kokošije, sebi ispeći i evo tako uz pekmezu, sir, kozi, da si sami rade jedan kvalitetan seoski domaći doručak. Da, ovo je savršeno. Dakle, seoski turizam na svega par kilometara zračne linije od centra grada, a molim te pojasni nam, jer je meni to ostalo u sjećanju maksimalno, kupku ovu sa sirotkom od kozjeg mlijeka, molim te mi objasniti samo taj dio. Kad ste vi na jednom gospodarstvu imate zaokruženu cijelinu, znači imate sirovinu malte ne 60-70% svoju, kad vi to, onda to neće biti neka skupoća. Tako da mi trenutno, recimo, prije 10 godina smo tu sirutku kompletno davali svinjama i magarcima, sada sirutku relativno jako puno prodajemo, međutim onaj dio kad se radi sirutka od ljekovitog bilja, sirevi sa ljekovitim biljem ili sirevi sa tartufima ili sirevi sa crnim vinom, onda ti sirevi njihova sirutka ide prvo za kupku, gdje je izuzetno opet dobro to ljekovito bilje, gdje ćemo još dodavati nešto unutra i to će vam biti cca 2000 litara gdje će taj dan se moći naši gosti, posjetitelji u sobama ujedno koristiti taj wellness, kupka od sirutke, nakon toga masaže, a onda ta sirutka opet ide našim gicama i našim magarcima, znači ona se 3 puta oplemeni, jer sirutka je jedno čudo, sirutka vam smanjuje kolesterin, sirutka vam čisti jetru, pomlađuje organizam, tako da baš jedan dobar napitak. Genijalno, genijalno. Znači, jednog dana bi mogli očekivati da tvoje magare pije mlijeko kojim se kupala jedna Maja Šuput. Apsolutno, evo i to u skoro vrijeme. Eto, super, izvrsno. Ja se radujem tome, a sad ću te zamoliti da nas provedeš onda kroz svoju proizvodnju, jer mi moramo Marinu dovesti njegovu krišku sira, a evo, nas vrlo baš zanima zapravo kako se taj sir proizvodi. Biće mi jako drago, a hoćemo prvo kušati sir ili poslije kad se vratimo? Apsolutno, možemo i sad, evo. Ajmo malo kušati sira, pa malo vina, evo, sir i vino idu zajedno. Ovo je sad potpuno svježi, jedan neslani kozji sir. Idealno, recimo, čak i ovi, kad imaš dijabetis i na inzulinu su, i onda ti imaš tu želju da se nečeg najedeš. Evo recimo preporučamo ovaj svježi kozji sir, može ga se u nedogled najest i neće mu se povećati šećer. Lagano, da, baš je lagano. Lijepo lagano, može i za desert, a može i pohat se. Sad o tome ovi master šefovi mogu naći načina kako ga najbolje iskoristiti. Sir je stvarno genijalan. Alex, please, provedi me kroz cijeli proces. Ako sam dobro shvatio, mlijeko dolazi iz drugih farmi, znači vi ste zapravo jedna zajednica velika i dovozite ovdje u ovome, ovo fenomenalno izgleda, što ovo je? Ovo ti je tako jedno prilagođeno rashladno vozilo, mi imamo 8 kooperanata i svaki dan imamo dostavljača jednoga koji ide po mlijeko. Jedna inox cisterna, rashladno vozilo, pumpa sa brojačom, protočni brojač mlijeka, koliko litara se upisuje, hladni režim se ne prekida, nakon toga mlijeko ide dolje u podrum, ponovo na hlađenje u laktofrizu. Otprilike, s obzirom rekao si koliko, 7-8 kooperanata? 8 kooperanata trenutno, cca 1200 litara mlijeka dnevno. To dnevno 1200 litara? Evo, već smo sad na 1200 litara, vjerojatno već dalje će biti i na 1600 dnevno. Izvrsno. Ništa, ajmo dolje samo kozje mlijeko i magareće mlijeko, ali samo kao mlijeko, ne kao prerađevina. Jasno. Magareće mlijeko ne prerađujemo. Ok, super. Ajmo pogledati dolje tu cisternu gdje se to puni, da krenemo od početka. Idemo. Alex, gdje se sad nalazimo? Nalazimo se u prostoriji prije mlijeka. Ovo su takozvani laktofrizi gdje se mlijeko hladi.
sad tu unutra je ovo mlijeko koje je došlo danas, vidiš, mogao bi to kupat malo, a? Apsolutno, ja se već vidim. I nakon hlađenja 4 Celzijusa mlijeko ide cijevima u pločasti paster, gdje radimo šok pasterizaciju. Znači sa 4 Celzijusa na 73-25 sekundi. Tim se procesom ubije salmonela, tifus, escherichia, streptokoki, svi nepotrebni, odnosno zločesti bakterije, a svi proteini, probiotici ostanu tim procesom sačuvani za daljnje zrenje sira. Izvrsno. Koliko su kapaciteta ovi tankovi? Evo ovaj tank je 3.500 litara, ovaj 1600, ovaj 800 litara. I vani imamo jedan tank 5600 litara. Izvrsno. Savršeno. Idemo do pasterizatora onda. Možemo. Čemu nam ovo služi? U procesu prerade mlijeka, odnosno pasterizacije, imaš vrelu vodu koja je 90-95 Celzijusa i ledenu vodu, bazen 8000 litara koja je 0,8 Celzijusa i to se odvija poslije u tom pločastom pasteru. Ti ide vrela voda i zadaš parametre 73 Celzijusa 25 sekundi. Nakon toga to su kapilarni pločice, ti pločasti paster. Nakon toga ledena voda ga hladi na 32 gdje se vrši sirenje. Zanimljivo je. Vrhunski proces. Evo recimo cijevi gore, vidiš imamo 2,5 km cijevi, sve se odvija u ovim cijevima sa pumpama. A nigdje se ne smije dotaknuti recimo ova voda sa mlijekom. Ne može se dotaknuti, to se odvija kapilarno u tom pločastom pasteru koji ima 107 tih pločica, tankih listova. Aleks, ovo izgleda kao znanstvena fantastika. Jer recimo kako ti snalaziš ovu svemu, ja tu vidim hrpu cijevi, hrpu kablova, gumbova, displeja. Šta je ovo? Ovo ti je srce mljekare. To je paster, odnosno pločasti paster. Ovdje dole vidiš što su listići, 107 listića, mlijeko iz podruma ide cijevima i ovdje ledena voda, vrela voda i mlijeko. Vrši se pasterizacija, odnosno šok pasterizacija, kapilarno u ovim listićima. Tu mu zadamo parametre koje hoćemo, koliko litara i nakon te pasterizacije mlijeko ide u sirne kade gdje mu dodajemo sirilo i kulturu, ovisno koji hoćemo sir i nakon toga čekamo da bi se on zgrušao. Sve za jedan kvalitetan sir je potrebno dobro kvalitetno mlijeko, što znači da ima cirka 3,2% bjelančevina, 3,2% minimalno masti i što manje mikroorganizama. Kad je takvo mlijeko higijenski ispravno i onda ti takav sir, on miriše fino, vidiš to. I njega je milina raditi, vidiš kako on lijepo gladak i tako. To je jedan pravi tehnolog, odmah vidi da je kvalitetno mlijeko u kvalitetnim uvjetima. Onda recimo sad ovaj sir ovdje se ide u predzrionu gdje se on cijedi, u predzrioni je uvjeti. Objasni mi samo razliku predzriona, zriona, šta se u biti predzrioni događa? Znači u predzrioni je bitno da je temperatura 20 do 22, a vlaga 60. Manja vlaga, veća temperatura i tu ti se sir osuši od ove vode. On dobije laganu opnu, laganu koricu i on je spreman za zrenje. Taj proces traje 2 do 3 dana, nije ovako više vlažan, nego je dobio laganu koricu i ide u zrionu gdje mu je temperatura 14, 16, a vlaga 80, 85. I on ovakav, evo recimo ovaj bi trebao 60 dana zrenje. S tim da se on mora okretati, njegovati i tako. Puno ljubavi ulažeš u taj svoj proizvod. Apsolutno, to je živo biće, zato kažemo da je sir živo biće, jer Louis Pasteur je dobio Nobelovu nagradu zato što je šok pasterizacijom uništio sve što je nezdravo, a sve što je potrebno za ljudski organizam je sačuvao. I taj sir, on je dalje živo biće. I ti njega kad vakumiraš, pa ga otvoriš i zato kažemo, polutvrdi sir se treba otvoriti lijepo na dasci, prozračiti, on se konzumira kao crno vino na dnevnoj temperaturi 20-22 Celzijusa. Zato vjerojatno jesu tako dobre kombinaciji. Apsolutno. Izvrsno. Ovdje gore vidim ove dve velike tankove, možeš mi samo pojasniti šta se tu događa?
Kad je završilo se pasterizacija, naredimo cijevima opet prenos, vidiš u koji, to su takozvane sirne kade ili duplikatori, gdje onda stavimo kulturu i onda nakon 30 do 60 minuta provjeravamo gruš. Tu se radi takozvano grušanje sira. Nakon toga ide u ove kalupe, možemo tamo vidjeti dalje. Može slobodno. Kalupe kako ide. Znači vidiš kad sir nakon kalupljenja ide nakon gruša, ide u ove kalupe, ovo je trenutno sir s tartufima i onda u tim kalupima ga što više puta u kraćem periodu okrenuti, to je bit da on dobije formu. I sad zamisli koliko je tu sireva, moraju se tako okretati da dobiju, ajde probaj i ti malo, ajde, slobodno. Probaj i ti. Vidiš, ovako ga istreseš, uzmeš u rukicu, opa, dole i to je prirodno, on se prirodno cijedi. Prirodno se cijedi, vidiš. To, ide. Znači prije predzrenja sir ide još u ovu slanu vodu, takozvanu salamuru i nakon salamure gdje ovisno o težini sira, ako je sir 600 grama, onda bi trebao 6 sati odstojati u toj salamuri i nakon toga ide na predzrenje, cijeđenje i predzrenje. Alex, znači, nakon pasterizacije, nakon sirenja i kalupa, dolazimo u... Između ima još jedna faza predzriona, a ovo je zriona, gdje sir nakon cijeđenja dolazi ovdje na zrenje. To su uvjeti 17 Celzijusa, vlaga mora biti 80 i oni ti tu u idealnim uvjetima zriju, po noći, bitno da je isto mrak. Mi smo sad pod zemljom gdje već imamo prirodne uvjete, znači mi već ovdje imamo hladno i po ljeti, a po zimi toplije, tako da je dogrijavanje ili hlađenje minimalno. Šta smo rekli, koja je temperatura otprilike? Temperatura 16-17 idealna, vlaga 80-85 idealna. I tu provedu otprilike koliko vremena? I sad ovi sirevi ovdje provedu 6 mjeseci na zrenju, a ovi provedu 60 dana. 60 dana, znači, sve ovisno o težini sira. Jednom kad je sve gotovo, svi tvoji proizvodi u biti završe ovdje, jel tako? Djelomično. Imamo 3 ovakva velika skladišta, ovo je jedno od manjih skladišta, znači ono je na 1 Celzijus do 4 Celzijusa. Znači to kad su gotovi proizvodi, idu ovdje, rashladna komora na evo ga. Wow! Sad ovdje sirevi mogu biti godinama, jer oni su odradili, odležali na policama, nakon toga su vakumirani i oni sada, iako ovdje ne stoje ni mjesec, 2 dana, jer odmah idu u dalje na tržište, u prodaju. Evo, ovo je feta sir, blokovi, mladi sirevi, polutvrdi sirevi. Jasno, super, vrhunski. Imamo li ovdje taj jedan sir za Marina? Za Marina obavezno, evo, jedan lijepi sir, bijeli, vidiš, kozji i bijeli lijepi sir. Eto, Marine, dolazimo ti sa kozjim sirom.